لگوری از زانم اگر اف انفرماسیون شاش به از هیوی دیکم نویسکارین ما انتلیکتوالی ما ایل دیاسپورا جمر سر راست بکن. لگوری ما اف یکمین جاره 35-36 نویسکارین کرد داخویانیەکی هەڤبەش دەرتینن و پێکێکی پرۆتێست دەکەن و شپێکێکی دەبێژن ئیدی بەس. ئەڤ یەکەمین جارە ئەگەر دەڤەرێ دەمێ دندت بکو سەر ئاستا تاکەکەسی سەر ئاستا ڕێخستنی هەنێک داخویانی دەرکەبن لێ وەکی نویسکار وەکی ڕەوشەمبیر وەکی هنەرمەند 35 کەس 36 کەسێن ناوێن ناسکری کو ڕابن داخویانی بنفسینن و پێکێکی پرۆتستۆ بکەن ئەڤ لە گۆری من گاوێکی پڕ شۆرشگەریە گاوێکی پڕ وڵات پاریزیە گاوێکی پڕ ڕەوشەمبیری جەسارەت تێدایە مێرانی تێدایە مێرخاسی تێدایە و ولۆ ڕووناکبیری و ڕەوشەمبیریش تێدایە ji ber ku PKK çavê gelê Kurd şikandibû çavê nivîskar û rewşenbîrê Kurd şikandibû lê ev daxuyaniya hanê ispat kir ku na PKK destê xwe deyne ser pena Kurd nivîskar û rewşenbîrê Kurd li dervayê vê pena hanê hene li dervayê saziyê PKK li dervayê medya PKK hene dikarin ji PKK re bêjin îdî bes stop ev tişt di vê daxuyaniya hanê ew bibe milkê dîrokê belgeyekî ji dîrokê siba apoş hepsê derkeve ew bibîne ku piraniya kesên yan jî kesên yanî emrê wan jî naxwasa mezin xortin ciwanin û bi emir mezinin jî di wê navbera hanê de ne xwedî kêm ji nav wan de du pirtûk sê pirtûkî wî hene bi zimanê kurdî bi zimanê erebî bi zimanê tirkî ji rojavayê Kurdistanê ji başûrê Kurdistanê ji bakurê Kurdistanê ev gava hanê gavekî gelekî pîroz e gelekî di cih de bû û gelekî dereng mabû gelekî dereng ma xwediyê însiyatîfa vê daxuyaniyê ez min metna wê ya erebî nivisand min wergera wê ya kurdî çêkir min şan ji biraderekî wergera wê ya îngilîzî jî çêkir û min kontaktê bi hinek birader û nivîskarê ku ez wan nas dikim bera apoçî dea bikin ku min derî ve nekir ku min derî ji nivîskarên ereb re vekirana û ez yanî ez têra xwe heme Misrê nizanim cîhana ereb heta hin nivîskarên belcîkî jî minên îmzeyê wan li binê vê ew hene lê min hîç di çarçeveya Kurda de min hîç bere tenê Kurd bin min derî venekir ku ereb û alman û belcîkî û kesên din kesên dinî biyanî werin îmzeya xwe li binê metna vê daxuyaniya hanê deynin min got bere tenê Kurd bin îja ev daxuyaniya hanê bige ji medya Tirk û medya Tirk istismar bike û nizanim çi ev te eleqa me pêstin ne me ji raya giştî re a Kurdî û a cîhanî ev daxuyanî derketî pir normal e bige ji destê dewlet û bere bige ji bere medya Tirk bige medya PKK bige zaten PKK berî ku em vê daxuyaniya hanê derînin bi hefteyekî xebergî haştibû wan wilo direelîn ku ev tercuma wê wergera wê ya îngilîzî biçe ji saziyên Ewropî re û çû mizgîna milwe ev daxuyanî çû Alman belcîkî Frensî Emerîkî çû yanî bere apoçî wilo îdî ji kêfa biteqin ev daxuyanî giha deverên ku gerek bigêje ye wekî nivîskarên Kurd wekî rewşenbîrên Kurd ji PKK re ji çavsorkirina PKK re
ji tundiya PKK re, ji terora PKK re dibêjin êdî bes. Bere kesek nebêje çima di medya Tirk de û derket û nizanim CNN û TRT û kî de îşê me wekî em xwediyê îmzeyê xwenin. Em xwediyê navberoka vê daxuyaniya hanêne. Ev daxuyanî bi zimanê Kurdî, bi zimanê Erebî, zelal, paqir rexne li dewleta Tirk jî dike. Li terora dewleta Tirk jî dike. Ne tenê li PKK de, li dewleta Tirk jî dike. Her du yani me em rabin em rexne li PKK bikin em ê pesnê dewleta Tirkî bidin. Zaten dewleta Tirk PKK li dijî me wekî alav kartîne û kar anî tiştek bi me nehiştiye. Doz bi me nehiştiye, yani êrişî namusa me dike, tiştek bi me nehiştiye. Ya ev kî bi serê me têne be? Dewleta Tirk bi serê me tîne. Em xwediyê helwesta xwe ne, em xwediyê îmzaya xwe ne, em xwediyê navberoka vê metna hanê ne. Medya Alman kartîne, nizam kî bikartîne car dibe konek nivîskarê me biçek aciz bin rê mesela hanî. Yani saziyekî ragihandinê a MHP ya a CHP ya a nizanim kî bikarbîn û li acizî çêdibe. Yani baş heqê PKK heye medya ji xwe yani a PKK deynin alîkî. Medya Tirk ji wan re heq e, ji wekî din re qebhet e. Ji apoçiya re adet e, ji kesekî din re qebhet. Di medya Tirk di daxuyaniya wan derket. A Hoşeng Wesê dizanim daxuyanî dayî medya Tirk. A nizam belavoka wan nizam hemû mîtin ajan û nizam kir neştexin. Naxivin. Behsa mîtê nekin. Serokê welce mîteyî, miaşê welce mîteyî, jiyana welce mîteyî, teelîmatê welce mîteyî. Naxivin. Kirasê xwe yê riziyayî genî ê îxanetê ê nizanim çi neçin li xelkê nekin. Û heta çi heya qerka xwe û di nava qirêja îxanetê li dijî dîroka Kurd, li dijî gelê Kurd, li dijî şehîdê Kurd, şehîdê we û di nav digevizîne. Neyê naxivin. Xelkê nekin xayîn. Wîja wê hinek acizî ev çi ye? û nizanim jinekekî li Berlînê PKK qîza wê revandî ya kurê wê revandî vê daxuyaniya nivîskara karbîne berev karbîne. Ev li dijî revandina zaroka bin. Kurd bin, Tirk bin, Ereb bin, kî bin? Em li dijî ev terorê tu zaroka birevê û li Berlînê ev tekez dike, ev daxuyaniya me tekez dike. Karê ku PKK terora ku PKK dike. Em li dijî wê li Parîsê jî, li Belçîka jî ez ê werim behsa vê mijara hanê bikim. Çavsorkirin û tehdîd û gevxwarinên PKK daxuyaniya me bi zelalî protest kir. Bere apoçî werin derkevin bêjin na em ne terorîstin. Na em ne terorîstin. Apo di pirtûkê xwe dibêje tevgera terorîst dindirê PKK de. Apo. Di nota gorişmê xwe û behsa nizanim çetetî û terorîzma dindirê PKK de. Apo bi devê xwe dibêje di heya 2008 15,000 kes di nava PKK de hatine tasfiye kirin. 15,000 kes. Heya 2008 tenê. Kaç 2008 û vir dibe çi qeyse xwedê zanin. 15,000 kes. Di nava mafya Rûs 15,000 kes nehatine kuştin. Di nav mafya İtalî de 15,000 kes nehatine kuştin. Di nava mafya Tirk de ew Hüseyin Baybaşîn baş dizane. Di nava mafya Kurd eger mafya Kurd hebe bere Hüseyin Baybaşîn werbêje wala rast di nav mafya Tirk jî de 15,000 kes hatine kuştin. Xem nake PKK jî yani em ê wekî rêxistinekî mafya bihesib. Na tişkî wilo tune. Di nava tevgerên mafya ê kirmînal heq xwase kes nehatine kuştin. 15,000 kes bi qasî sê Helepçe nehatine kuştin. Ma eger ev ne teror be ev çi ye? Yê ku ya wê werin derkevin û nizanim çi di tevgerê reş dikin.
تفجيري رجلكم شد تفجيرات تسبيد ماي هي خولي سر از ورم رجلك ما تفجيرات جبويرين كشتني وتهديد كرني وشعب صور كرني ايدي دناف دفتسي از ربنا خدي از تشورم رجلكم رشي تاني قيرة هاتي تفجر عما رجلك لقوري ما نيفيسكارو روشن يعني هلوستا واني ريفورم خواز شورشگر ولاد باريزي gerek للدشي كريارين بكيكي هنا كز قوتن والله اي باشا وانت شما رقنا البدكيش هناكي ما انا بدكي كرو بدكي وبكيكي شواز بوام بك بكيف بچه حقي بچه وجداني بچه منطقي اگر پدکه روزنامه‌وانه کی دگره پگکی 10 روزنامه‌وان دگره اگر پدکه روزنامه‌وانه کی دکوجه پگکی 10 روزنامه‌وانی دکوجه از چاوان بدون برهبو از چاوان بکم وک هف نابوي ناب ومجارة ما كلها ما دردي ما ايش وجاني ما حموش بن سري PKK ودولتها تركيا ما يعني از چرابم بچه منطقي ازرابم PKK و PKK بيك بيواني بيك يعني بنرخينم وبينم برانبري هب ناب ايمز ناكم ايك ودخوازه بك برا بك ايك ولو هقاص شورشگره داز ببینم برا رخنه لPKK بك شما رخنه ايك ودخوازه PKK و PKK وكهف لو عندنا ده باشه رخنه لفيجي بك اف روشنبيريا كو ولو بيدنگ ولو الام الجمع تني روشنبيري خودي دنگ وروشنبيري دنگي قل وجداني قل بيدنگ ولو المال اخور روشنبيرم وسربقومه و PKK نباش PKK نباش يفرموا بنفسين برادري هيجا حوالي هيجا فرموا بنفسين رخنه PKK بك رخنه PKK بك فرموا ام ببینه مدخواست درباره وی بجاره هانه ده يعني سپاسیه همو کسین کو امزه خواه و ببرسوه ارینی بشیوه کی دلسوزانه و ولاد پاریزی و روشنبیری نیزی کی وی متنا هانه بون و ناز دکن کو يعني دما کو امزه اخوال بني وی مت نيتخن وش بكير دبشن ايدي بس باجاوي ناز دكن رد فعلي PKK ناز دكن وش PKK دبيجن تنكار الشعبية ما بشكينه تنكار الشوكا ما بشكينه تنكار بالتهديد وبقفخارن تنكار ام روشنبيري قلي كردن ام وجداني جواكا كردن وجداني دوزا قلي كردن وام نكار بن قلي كرد بباريزن ام خود باريزن اگر تقلي كرد حمو بك كدي بك وكري بك كريش خور PKK نكار ما بك كدي بك وتما بك دناف كريه خوده چوا تهنه كسا كريه حلوستكي قلكي بيروز بو قلكي دجهده بو وقلكي درنگ